biyag, wenno patay. Inapalabas, inggibusen ni Bakat Bogan ti Istoryana kada Roldan ken Michael. May papan iti pakasaritaan darusana ken Tony. Ngem ko na adakkel nga adal ti magsaw iti dayta pakasaritaan. Asapay kuma, tasaan datuladen ti kinadakas ni Solomon. No di kat agari kuma ti ayat kadakwada. Iti na minsan, nagdamag dagiti singin ken kuana. Dinamag da iti baket, no at daladawan ti inada. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! No kasta? Awan na pulos tiladawan day di inami, apong? Wen, awan apok. Tadi nadaal ti bagyo ti amin nga alikaman me. Gapo tana itayab ide ti kalapaw me. Nairaman tiladawan mi ide iti daydiin ayo. Uray siyak apong. Kaya't kumat ang makita ti inami. Nga uray kumaladawan laeng. Takunayo mat anatayin day di inami. Idiing pas ngay na kami. Day tangarod tirigat na. Tapulos nga awan ladawan day di inayo. Tingay amami, apong. Awan mo't nasasaoy may papaniti amami. Ha? Asino ti amami, apong? Awan meten ti amayo. Gaputan na bayag meten anatay. Ha? Natay? Idi pailaeng sikog na kayo day diin ayo. Kat natayon ti amayo. Anya ti impatay na, apong? Nagsakit ide. Kat dayta ti impatay na. Di na imbagbaga nga addagayam rikrik na na ide. Aging ga nagsakit. Kat ison ti impatay na. Anya? Wen, apok. Iso asyaklatan tinangay aywan kada kayo. Naimbaglakit din tadda kayo, apong. Kasanon ngay no awan kayo. Pagyamanak iti Diyos. Taging gaita. Kat napigsaak pailaeng. Ngam, saan abalin Michael? Uray awan inaken amata. Tadamat ni apong bogan. Nga iso tinangipatag kadata. Wan matkit di, Apong, ipatpatag da kamat. Ipatpatag kayo, mat. Apo. Sige anak, agbusog ka ha. Mangan galat ta. Uray si ka, mama. Mangan kamot. Syakla ang matimang mangan. Wan. Ngam agidan kami to kani papam inton sumangpet nga aga po iti asyenda. Sige nga rod, mama. Anak, laglagi pam kumaha. Ipat patag kaunay. Wen, mama. Ulit-ulit ang matan nga ibagbagaday ta, mama. Nga ipatpatag na. Gapo taday patipod no, anak. Ipat patag kaunay. Laglagi pam dayta. Aginggat dumakal ka. Wen, mama. Siyak, ipat patag na kadimat, anak. Wen, mama. Ipatpatag ka unay. Agya amanak, anak ko. Manipod ita, maskay, ansot. Kaya't ko tumulong kayon iti trabaho dito ay asyenda. Boss, Awan mo't lang tiraramiden nyo dyan, mansyon. Isong agtrabaho kayo langan dito ay. Wan, boss. ningay doray, boss. Rumbang mat, ngagtrabaho dito yung asyenda, Maskay. No umay dito ni Doray. Asino ngay tagluto ije manson, ha? Di ni Rosana, anya nga'y tararamidan na. Saan mo tababaonan ni Rosana, Di ka nagreklamo pa'y maskay. No kayat mo ti agsweldo. Pues, agtrabaho ka. Wan mat, Maskay. No ita, awan pa'y lang tinadagsan nga ipatrabaho ka na kayo. Iso nga ita,
Dito'y kayo payla ang asyenda. Boss. Anya nga iti ramidan mi ditoy. Bantayan nyo dagiti trabahador. Tasaan da nga agbayaw na bed nga agtrabaho. Iti kasta, dakdakkel pa'y ti mapastrek a kwarta. Ariglado, boss. Nalawag ka dimot lang, maskay. Uwan, boss. Hoy! Di ka kundi takder dita. Agtrabaho ka, salbag ka. Wansot, anya ti katawam. Napudot ti ulam, maskay. Awan mo ti makita, ngagtaktakder ka dagiti agumobra. Adda nakita ka timak daritay. Dagiti trabahador mo ti pangipapasam iti pudot ti ulam. Tasin o harod. Sika! Ay, sana. Among maskay. Husto ti ko na ni boss. Nagtrabaho ta, tapno agsweldo ta. Tanay, nabayag matan nga wan araramidan ta. Nagasat takit di amaskay. Gaputan nabayag tangag papay kini boss. Niyam di na ta pinagtrabaho iti talon. Wana, tadata ti bodyguard na. Awan ti mabalinta maskay. Agtrabaho ta dito'y asyenda. Iti kasta, agsweldo ta. Nay, anya jay maangot ko kan Karoldan. Kwa apong. Ang lit apong. Apay nga adda ang lit mo. Apay, di ka kadi agdigdigos. Digdigo sa kamot aapong. Sino ti akin kamiseta iti day tasuot mo? Kwa apong. Kaeskwilaak. Ay, sinublat mo ti kamiseta ti adda ang lit na. Iso day ta, nakaran kan. Kwa apong. Mayat nga agpaiso day ta a kamiseta. Ang madamot ang lit ti akin kukwa. Ala, usubom day ta apok. Ingka agdigos. Kat ikam iti tubog ti kalamansi day ta kilikilim. Apong. Anusan nyo, no anya ti adda akausyo. Ingkag di ko san Roldan. Nagangot ka? Alaan nyo ti sabon, taing kayo agdigos. Uray siya kapong? Wen, agdigos kayo adwa. Tain tayo ijay sentro. Intayo gumatang iti baro akawusyo. Wala pong! Intan! Intan! Dadakkel dan. Inton agangay. Baro danton. Ay, kaasid amat. Pasig adaan dagiti kawasda. Iso siguro asublatan ni Roldan ti kawas ti kaadalan na. Adamat kit di idoldulin ko a kwarta. Inaklaangan igatangan ida iti kawasda. Sige, gumatang kayo dito lupluputan, ma'am. Oh, napintas dito eh. O anya, umanay ka day ta sapatos, Roldan. Uwan apong. Katsi ka, Michael. Pintas. Umanay ka day ta napili. Wala pong! Sige. Bayadan tayon. Tagumatang tayo pa iti tsinelas kan kawasyo. Agyaman kami aapong. Wen apok. Gumatang tayo iti arwaten nyo. Nabayagan at tiyempo, Doray. Adon atawan tinapanabas. Ngamjak pa'y nakita dagiti anak ko asingin. Un nga rodroso na. Ngam patyak. Nasaya at ti kasasaad dayta. Ninanabokan. Saan man la nagpakita kanya. Maamak siguro. Sapay kumata aging gaita. Kat si bibiyag pa'y ninanabokan. Sapay kumaa. Kat ninanang. Sapay kumamat. Ta si bibiyag pa'y aging gaita. Rosana. Ni Tony.
Uray man na tawan, tinapalabas. Ngamjak pa ilaang nalipatan. Aging gaita. Iso pa ilaang tipit-pitik ti puso. Agpapanito ni. Saan mo tin ang nagpagpakita kanyak? Adangatan pamilya na ita. Si bibiyag pa ingata. Taapay. Asaan man laang ang nagpagpakita kanyak? Rosana, No si bibiyag. Sa di nung matamatan, ti ayan na. amangan madamot ten pamilya na Addalat ta pagbaliwan ti panawan, Rosana. Ngamin, amuna mat nga addaan kan iti asawa. Nga addan pamilyam. Isu analabit, nangasawan iti sabali. Anya, Ngam saan tangam mo? No anya at talaga tinapasamak kan ko na. agkita kami pa ingata. Dahita ti saan ta masungbatan, Rosana. Mama, papaayaban na ka ni Papa. Mapan ka kano ijay sila diyo. Anya, Ala, mapan kan, Rosana. Sige, Duray. Kay nakitaan da mamakan Papa. Saanan? Di mo singa nida. Dito'y tan parangan, Fatima. Umika, isuro ka iti nakilaban. Ha? Kayat mo, isuro ka iti nakilaban? Sige, Duray. Sige, isuro ka. Kayat ka nga isuro no kasano ti makilaban. Ngam saan mo nga aramatan iti dakas Aramatam tulang apang salaknib iti bagim. No, addag panggap kan ka iti dakas. Wen, Duray. Makitan da kiti akwarta. Nagado, saan ka di? Kukwam da gitoy. Itan ko kan ka. Gapo, tay ayatan ka. Solomon. Kukwam amin da gitoy akwarta, Rosana. Pangusarak, iti dayta ang kwarta. Igatang mo para iti bagim. Itad ko da iti akwarta kan ka. Idulin mo. Ta igatang munto iti para kan ka. Oh, adto'y ti inumam a Diyos, Rosana. Agyaman yak. Kat, nangikamon ngay iti inted ni Bus akwarta. Indulin ko. Ado day di akwarta, Doray. Idad kontukan ka. Tainayon mo iti urnong mo iti bangko. Kasapulam day di akwarta. Kan kastamot tan iti pamilyam. Saanan? Idulin mo kitdi. Ang mga namaaramat mo to. Ha? Idulin mo. Tamaaramat mo to. Dakkel ti may tulong day di akwarta kan ka. Doray, Sana balikan niya. Tako namat ako kuha kung tay kwarta nga adda iti bangko. talaga ako kwamon day jay. Para kin ka. Dakkel ayaman ko kan ka dayta, Rosana. Tanda ti panagyaman ko kan ka. Gaputa pulos sa dinak pinanawan. Aging ga ita, adda ka pailaang diti mansyon. Una, ta saan ka akayat apanawan? Sana bale, tagsusweldo akmat. Doray, Aginggat ka balak tagserbi kada kayo. Aramida, Rosana. Solomon, ipapaain ko ti amin akayat mo saan ka di. Maaramit mo ti kayat mo kanyak. Kat adda kumamat kidawag. Ibagam, nuan niya dayta. Palubusan na kumamat ten arumwar. Urumwar? Palubusan na kamapan iti kayat ko apapanan. Anya. Tapapanam ko ma. Ije sentro. Kayat ko timapan makimisa. Anya. Manon atawan tinapalabas, Solomon. Kat pulos adyak nadapawan ti simbahan. Gaputag pating kaaklatan dito yung mansyon mo. Bueno,
intayon to makimisa. Kadwata ni Fatima nga anak ta. Rumuar tayon to amin inton Domingo. Agyamanak. Sabagay, ura siya. Kaya't kumat amakita tay simbaan ang nagkalaysaan ta. Isuarumuar tayon to inton Domingo. Tamapan tayo ijay simbaan. Agtultuloy nga tan, ngagkinaawatan, darosana ken Solomon. Gagayem, di uliwana denggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, pinakitaan ni Solomon ni Rosana iti adu a kwarta, kalpasan na, inted na matlaang dagitoy. Ited ko man ni Rosana ti kwarta kini Doray, ngem na ko na titumboy, nga iduli na laangan. Taamangan no adda pangaramatan na. Nagkid daw ni Rosana kini Solomon, adi na kumapawilan daytoy iti kayat na apapanan, akas kumay di simbaan. Ket kunana nga iti aldaw ti Domingo, rumarda, takailiw na meten a makita ti simbaan a nagkasaranda. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Uwan Rosana, di kagdanag asawak. Inton Domingo, rumuar tayo. Datayo kada Fatima. Tauray siya. Kaya't ko ang makita ti simbaan ang nagkalaysan ta. Ipakita ko ni Fatima ti simbaan ang nagkalaysan ta. Sige. Sikati makamu. Kitayan niyo, Fatima, Doray, daytoy ti simbaan ang nagkalaysan mi ni Rosana. Nagdakkel a simbaan, Papa? Unngag pa'y subos. Nagpintas matanday ta simbaan. Iti daydagom daway, nakaragrag sakak. Amin at tao adim maray, nakipagragragsak kada kami. Sayang, jak nakita ti kalay sayo, Papa? Awan ka pa'y idi anay tao, Fatima. Oh, Rosana, di ka ba't matimtima? Ala, intayon iti unag. Makimisa tayo. Rosana, rimor matan ni boss. Amangan numasinsinit diti unag. Tati Diablo, saan ang makapagbayag iti simbaan? Anya? Mama, innakiti ayan ni Papa? Rimwar itay? Saan anak? Diti kalahan. Bayam laang ni Papan. Wen Fatima, saan ka na rumor? Makimisa tayo. Baga oras mo, kapsat. Ikas naman. Nagpintas ka mata na babae? Agyaman, nak. O, sige ha. Rosana, nagtaor mo itong daya lalaki. Kurso na na kanisamot. Iso ang nagtimkan na ka. Di ka agsao iti kasta. Mama, dayjayan ni Papa. Agur uray iti ayan tilugan. Wan anak. Intayon iti ayan na. Da kayo latan ka ni Fatima ti mapan di sentro. Doray, agawid kamin ka ni Rosana. Papa? Kaya't ni Fatima nga agpasyar tayo, Solomon. Saanan ko nakmet? Ala, aglugan kayo niti sa bali, Doray. Ikang kayo ti kwarta. Ket mapan kayo di sentro. Gumatang kayo umetan iti masapsapul iti mansyon. Oh, kanto iti kwarta. Ha? Boss? Fatima, sumurot ka ni Doray. Papa, kadwami ko man ni Mama. Da kayo langan kagpasentro. Sige, ing kayon, Doray. Intan Fatima. Lumugan ka niti kotsero sana. Anya ka diti pampananutam, Solomon. Basta lumugan kan,
taagawid tan ijay mansion. Saan ang matimtimak ni Solomon? Nga madlaw iti rupa na ang makapungtot. Baybay aklatan. Asidig kamin iti mansion. Sige. Usubom ti kawas mo, Rosana. Apay dito sinturon. Agtungpal ka kadi, wano saan. Apay kadi akasta ka. Kananya ti pagpungpong tutam. Usubom ti kawas mo. Tapno may mayat ti panagdiso ti saplit iti bagim. No di ka agtungpal, irunot ko daytoy asinturon iti bagim. Anya? Bilangan ka iti talo. No di ka pa'y lagtungpal, talaga nga irunot ko daytoy asinturon iti bagim. Maysa. Dua. Sige. Agusto ba ko na? Anday ta. Inaramid ko ti kayat mo. Ita. Agpudno ka kanyak. Asino jay lalaki a kinasaritam ija simpaan. Nakitak ang nagmayat ti isam mo kankwana. Naginisam kayo atwa. Asino day jay itibiyag mo? Diyak am mo! Asino day jay alalaki? Diyak am mo! Agimimon kay ti angin, Solomon. No kasta. Ibalikas mo asyak ti ay ayatam. Wan! Sika ti ay ayatak! Bueno, saan ka nasaplitan? Gabo tayong balikas mo nga ay ayatin nak. Isungay ta. Aprosak dagiti parte ti baging asinaplit ko. Ayok ka, Solomon. Ayok ka! Aprosak ti baging asinapsaplit ko, Rosana. Iti kasta. Mapunas ti sakit na. Isagana kong tilamisaan. Tamangan tayon, Rosana. Naibayag kami jay tiyandaan. Ni ngamin Fatima, no anya laditan ti pagpagatang na. Ha? Aguri ka. Anya day talumay ti takyag mo. Kasla, nasaplit mo. Wan. Agimimon ni Solomon iti angin. Nakita natin nakisarita kanyak alalaki. Ideadda tayo iti simpaan. Anya? Iti kaano man. Dakas latta ti ugali na. Kaasi kamat nga rudno kasta, Rosana. Dinusa na kanibos nga awan mat basol mo. Kumusta ti panagadal yo, apo? Apong, graduation min. Manulangan nga daw. Graduation min apong. Aggraduar kami niti grade 6. Pakaragsakak dayta, apok. Apong, agtuloy kami kadi iti high school. Wan, agtuloy kayo. Tamay mayat mo't laeng no adda-adal yo. Nga marigatan tayo matapong. Saan? Kabaulan nyo dayta, apok. Basta agagagat kayo. Kan agadal kayo, anaimbag. Wen apong, Aggraduar kayo iti elementarya. Kat agtuloy kayo iti high school. First honor, Michael
dyan tablado. Ayan ni Apong Bogan. Isu ti mangipin iti ribon ta. Ay na, jak ni namnama nga adagay ang pamadayaw anagunod yo. Apok, Wala Apong. Katagpada kami kinirolda na first honor. Da kami nga minti kalaingan, Apong. ay na, pakaidayawak launay apok. Maragsakan para kada kayo. Ala, ingkay mangtiliw iti manok, apok. Ha? Tapartyan nyo. Agluto tayo iti dikat, kan manok. Kaspang silibrar tayo iti umuna, abaligyo. Wala Apong. Apay ngay, mama. Second honor lang iti pagadalan mi. Ti kayat ko kuma, siyak ti first honor. Mayat daytan anak. Masapol nga aklonam, nga adda nalalaingam iti sika. Nangato daytan apamadayaw ang nagunod mo, anak ko. Ket amam kati? Pakaidayawan milaunay kan ni papam, tinagunod mo apamadayaw. Kasta ka di, mama? Kati aramidam, saya atem pa iti panagadal mo. Iti kasta, inton sumaruno, si kanton ti first honor. Sige, mama. Rosana, apay nga yakas na. Kanayon matan nga dalumitam iti pagim. Kanayon nakakadiadangran ni boss. Uwan, rinabi, Doray. Anya, Maala naman kan saan ti kayat na. Dangran naklata. magidaytan, Rosana. Apay nga yakas na. Narwa amakon. Akab-kabilan na. Uwan. Sipod pa'y. Dangdangran nakon amom dayta. Kasaritak man ni boss. Saanan? Madaksan ka lang. Wanangam. Limitong mananday ta kanawan atakyag mo. Inan ano na dayta. Dinanop na. Anyan. Kasi itinakonak. Nairwa makon. Ibantay mo latan tibagim kan ko na. Rosana, pumanaw kan dito'y mansyon. Pumanaw kan. Ngam ti ibantay mo tibagim akanayon ang makabgawil. At itigatas mo anak, inumam. Thank you, mama. Anya ti araramidam. Agbasbasa ak, mama. Nasaya at dayta. Fatima, agsingsingpot ka kumalata, ha? Igaad mo ti panagadal mo. Wen, mama. Ulitak manin nga ibaga, anak. Ipat patag kaunay. Laglagi pang kumaday ta, aging ga iti dumakal ka. Mama? Ipat patag nakadimat, anak. Wen, mama. Ipatpatag kamat unay-unay. Nakasagana ako na pumanaw, Doray. Sige, may mayatan ti kasta nga ramidang. Ngam ti ang tutuok ka dito'y aging gatong palbiag mo. Siga ko mati makaambo ka ni Fatima. Di mo baybayan ti anak ko. Wan, Rosana, ikarik, sa anak a pumanaw dito'y. Nakasagana ako na pumanaw. Ngamang kita akla ang itinasaya at akong daway. Wan, tulungan kanto ang makapanaw dito'y. Agyaman na. Ti kwartam, insaganam ka di. Well, Uray awan awit mo akawas mo. Tinaskan kat adda kwarta nga igam mo. Doray. Ti anak ko, ni Fatima. Di kagdanag kan kwa na. Inton addanton na kan. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Anak, ara ko upan ka man paya.
sangit kamot. Apay? Gapo ta ipatpatid kaunay, anak. Sa anak to kumagurguraan, anak ko. Ha? Sapay ko matamawatan anak to. Basta laglagi pam. Ipatpatid kaunay. Agbaligi nga ta ni Rosana iti panggap na apumanaw. Gagayem. Di uliwan na dinggan tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Sound effects Kirby Rilliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!